Da li ja moram pričati sa policijom na sceni auto udesa? Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udesa ovdje u St. Louis, Missouriju i dobijem ovo pitanje ponekad da li klijenti moraju pričati sa policijom na licu mjesta udesa. Moj savjet je uvijek ako se udes desi, u svakom slučaju nazvati policiju i napraviti report. Reći im šta je bilo, kako je se udes desio. Međutim, ima situacija gdje možda i ne bi bilo najbolje za vas da pričate u vezi udesa i šta je bilo prije udesa sa policijom. Zakonski gledajući, vi sa njima ne morate pričati, morate im dati neke informacije kao što je, morate im pokazati vozačku dozvolu, osiguranje i registraciju za vozilo, ali osim toga do vas je da li želite reći nešto dalje ili ne. U slučajevima gdje krivica 100% nije vaša, ajde pretpostavimo neko vas udari od pozadi, nije vaša krivica nikako, vi niste pod utjecajem nikakvih opijata, onda je dobro reći policajcu, evo šta je bilo, evo kako je se desilo, ja sam tu stojao na crvenom, ovaj me udario od pozadi, to je bilo to. Međutim, to sve zavisi od situacije do situacije, kao što sam rekao, ako ste slučajno pod utjecajem nečega, možda i ne bi bilo najbolje za vas da pričate sa policijom. Neke države imaju zakon gdje ako policija ima razlog da vjeruje da ste vi pod utjecajem nekih opijata, vozite pod utjecajem alkohola, droge ili slično, imaju pravo da zahtijevaju od vas da pušete ili da vade vašu krv. Nemate znači pravo da to odbijete. S druge strane, ako imaju neki ekstra pitanja za vas gdje se vi ne osjećate tačno da li znate odgovore na ta pitanja, možda bi vam bolje bilo da ne odgovarate na ista. Kada dođe do odgovora na ta pitanja, nemojte ništa pogađati, nemojte reći, hej, pa možda jesam ja prošao kroz crveno, nisam 100% siguran. Recite im ono što 100% znate i recite im samo činjenice, nemojte davati svoje mišljenje. I onda neka policajac izvlači svoja mišljenja na osnovu tih činjenica što im vi kažete. Šta se često desi jeste da osobe nehotično kažu neke stvari što nisu trebale reći, onda to završi u policijskom reportu i onda imamo problema sa osiguravajućom kućom. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.